Hai menaza ting chomai zane hai menaza klumdlei namai kre ke zing kaise madai ting komchang na jang kaise madai sumai ting chuag de rein sa paulia gai radlei India ram ge kahami ki British me gop se hingde rules te tatu tadize India ram go hingde se te tatu chudra hangge kampet kaibe mai Indian Republic de wangdar ba kre ke zing kaise srugmai de zane ngi gu de le kagne Manipur ga Indian Republic de wangdar ba kre ke zing kaise srugmai de zane ngi magza boycott ten ra hangge kim go nam kya spy pe bo srug spy hangge du lutai gai mangme Bente Tonime Coordination Committee CORCOM and apex body of 6 band outlaw mane nchat ka kreuzi de set northeastern state of Manipur ge Manipur lui namja kamto je total shutdown te gulei jeka chulei jane northeastern state of Manipur lui nchat ka kreuzi de set pnuine total shutdown te rablam ge pnigu statement ge kamkyu gai bigge Kriekeu zing kaise mingeuting muiding higete chuze Indian Republic de kahangi ba mai kriekeu zing kaise sruk hegin che sruk ria te changulei jeka chedlei jane pnuine state lui total shutdown nchat ka kreuze de set te blungge je emergency services tonangge ten ri rahangge jane tatu kyu rahangge kanang ba mei jane man sa po mramje jane religious activities rasi lamge tatu kyu rame jane te tatu rahangge kanang ba mei agum bremege jane medical water supplies fire service ibra meza total shutdown te bihige je namje kamto magje te tatu dodulei jeka chedlei jane amni hai mena chirahangge kanang ba CORCOM gang kimgo nam kya spy me bame jane Indian Republic de kahangi ba mai ge total shutdown tira me bauze kangleipa communist party KCP me bau kanglei kyawal khanalup KYKL me bau People Revolutionary Party of Kangleipak Pripak Progressive Faction Pripak PRO Mebo Zane Revolutionary People Front RPF Mebo Political Wings of the People Liberation Army PLA Mebo Zane United National Liberation Front UNLF Mebole Zan NSA KYA Manai United Liberation Front of Assam Independent Alpha I Menadu Wangdar ba kreke zing kaises ruk India ramge Indian Republic de kahangi ba maige ni magza general strike te za boycott te gulei zakach dele zan NSA KYA Manai Alpha I Mena India ramge Indian Republic de kahangi ba maige ni magza boycott te za general strike te rabza state Assam, Manipur, Nagaland, and Arunachal Pradesh gelei zakachulei. Zane Congress leader Rahul Gandhi ne Bharat Jodo Nyaya Yatra te bijan zana krikeu zing kaise ke chum dam mai gya Assam Guwahati ge guchang rakhau dele kagane police mena gudrahang ge pemagze ten soni bizigene police mena Congress ge kangome workers me kagya kakle be kedi be petele zai police me giki je sapko dele Bharat Jodo Nyaya Yatra Congress leader Rahul Gandhi ne te gud biza Guwahati city ge ten saurahang ge zana Guwahati city ge center mena du Bharat Jodo Nyaya Yatra chuna Congress leader Rahul Gandhi ne te biza te rahang ge na good rahanga lun maklai chpo zigane police ki keme chpo irega wang dui gai dele jaka chudele yatra te bizeten so rahanga jana Bharat Jodo Nyaya Yatra te be ter hanga pe magzeten so be zigane good sing rahanga Congress workers mane kaklai bigane police manai Congress workers makage kaklai be kakbok pa gdi be petele jai chpo hige Congress leader Rahul Gandhi baspere ge sablo je guzem nam ramze mpo rahanga ka jabam dele jana Rahul Gandhi ne Bharat Jodo Nyaya Yatra te be police mane ten so rahanga police giki je langai bebam jane Congress workers manai police me kage kaklebe kakbok pepze Kanapara area entry point of Guwahati ge bempui entry point ginale zakachedle jane kaklebe kakbok pepze tingcho gele znai krike zing kaise chum damai Zane chuna tinga Myanmar kdege kaklebe pepzigene Myanmar government spy mrame pnui kringben ripechil rahangge Myanmar kdege India ram kdege kaguje Mizoram state ge pakai mremeze Myanmar military spy mgu neilimbe pung rahangge znai krike zing kaise ke chum damage Mizoram lengpui airport neilimbe tsawbam ge lim keu gai bigene accident tedle izaka chuli zane man sapo mne saje Myanmar military spy mgu neilimbe Mizoram lengpui airport neilimbe tsawbam gene
accident te bize lim ke bigine teti betsai kage Myanmar government spy me Myanmar border kapetze Mizoram state ge pakai meze pung rahange wangkole zaka chudle zachige accident te bigine Myanmar military spy mugu neilimbe siadi zene neilimblunge crew member mina hang kreuze chume bamroge ze mina hang de set me ka hazam dele zaka chudle Zana Indiaramgu central government ne Myanmar kdei gene Myanmar kdei merme pnuida ge lesi kan chi begalus du nta net mi chaize Indiaram kdei ge kagud rahange ngau zebambe free movement regime FMR Myanmar kdei me bnai Indiaram kdei mugu ramrai border ge teunga luze fence kind rahange kamkyu gai blam ge ze Nagaland gu government ne north east state cham bam ze ngom paugule ze Nagaland gu deputy chief minister Y Peton Saleh Zana Nagaland gu deputy chief minister Y Peton Saze Nagaland gu government ne north east state ka cham ze ngom paurab ze Myanmar kdei mize haram rai te mize le ze ka chedle Zana Nagaland gu government ne Myanmar kdei mize haram rai te me north east state ka cham ze ngom polu bchang da zaine center ma hangule ze ka chedle Zana North East State Manipur ge kaklebe kakbok pe pendote zebam lamge Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS Manipur prantane plungsia besam salya zana ingi ka hage bete magze disi ize lungtimi chai zebam rahange gi kyam besam du pegai dile zana Manipur ge kaklebe pe bigene hazai se mag bigene zemna bramze deichet be zana hluge ta timramze deichet blamge ze Dr. T.S. Naran Babu Singh desang chalak of RSS Manipur prantane bugu statement gene pelungalak besam polia zana chimes dua kasabe pacing rale zaka chedle zana pe bokna zana kana lam gedu disi siabe ngi ka ge bizetun sound rahange ki kyam samdu pegai zana central za state government ne chuna Manipur ge khaklebe pe bize close atun saura hange zana disi ibe te wangda rahange ta te kyu rale zaka chedle Zana Myanmar kadege hrei hing bizigene teti behchai kage Myanmar government spy mrame pnui kringben repeller hange Myanmar kadegene Indiaram kadei gudze Mizoram state ge pakaime mina hai naze hangreaks naze srug mroge ze hai keze hangreak se zemdai mdua Myanmar kadei langto dai ne le zaka chedle zanen znai dammai ge Myanmar military spy mgu neilimbe Mizoram lengpui airport neilimbe ta saubam ge accident te bize limke bigene Myanmar kadegene Myanmar government spy me mina hai naze hangreaks naze srug me Indiaram ge gudze Mizoram state ge pakai meze mina hai keze hangreak se zemdai mdua teti be mamai ge Myanmar kadei langto dai ni bizigene pan sak bambe mina hangreaks kuize kana Myanmar military spy meze pungra hange lim kebe nei limbele zaka chedle ai gena na mai kre ke zing kai zemdai summai ting chuak de rein sa po bza loi gai dele pi gai zain kinga ni mele ne ze to dele